Maikanem Abilin. Tinapalapas impakamo ni Tata Santos kiniansong tinematangan na apanang paltog ni Senyor Simon kini Elizabeth. Iti punerarya na kay masayagan ni Elizabeth. Napan da Senyor Simon ken ti pasurot na ni Bart. Nakita met ni Ansong ti sasarek dagitoy. Isu anay pakam muna met kini Ella. Ani Senyor Simon tinang patay iti balasang. Inayaban ni Ella ti mayor ket napanda iti ayan ti lungon. Naklaat ti don iti imbaga ni Ella at inakamasayag ket isu ti inaudi nga anak da iti day di Marina. Itagagayem adtoen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Saan apon no dayta? Saan? Awan konsensya tinang patay kan kuana. Dakas at ao. Saan apon no? Sana. Makonsensya iti kastaunay ti awanan pain. Awan umasting iti kinadakas na. Mapantan itayan ti kotse ta pumanaw tan ditoy. Wan senyor. Mayor. Pudno ka diti nangag ko ngayong baga ni Manang Ella kada kayo? Nga anak yun ni Elisa? Ada ka di kinapudno na? Saan na pudno? Mayor, saan ka Mapantan part. Wan senyor. Senyor, anya ka diti imbaga ni Ella kada kayo? Takas ta tilangayo. Akas la nabuyatan kayo iti nakalamlami sa danom. Bart. Ni Elisa. Abay ka di, senyor. Isukano tayo inaudi nga anak ni iti day di Marina. Lukas ta. Day tatimbaga ni Ella. Sana nalawag kanyak itay ti ibagbaganakan ka. Tadayuak. Bart, aglingling itakon iti nagdadakal. Isumot lagayam, senyor. Isumot lagayam. Ano kitkitag ni Elisa? Kasla nakitkita kidin. Ngunjak la malagip no sa dino kan kaano. Tagayam, anak ni Marina. Katpod mo, kaing ingas namot ngamin. Bart. Mukasta, senyor. Si kamot lang tinang patay iti bukod mo, anak. Saan? Di mo nakamatan pa dayta, Bart. Diyak kayat amang nagdayta. Senyor. Diyak kayat namang nagdayta abanag. Senyor, iti biniling na kami ni Doña Anita amang patay iti day di Marina. Kuna na ngay raman mi dagiti anak yu adwa. Ngam oray da ka sa katao. Diyak may turad ti pumatay iti ubing. Isu adi mi iday raman. Handa kayo matan tinang patay iti buko Diyos. Houston, Bart! Houston. Wala. Idiritsum tikot si ijay mansyon. Wan, senyor. Senyor, adon tinainom yun. Bayan na nga uminom. Hello, Papa. Mang Bart? Oo, apay nga inom ka iti anak, Papa. Huni ha. Ala. Panawan na kami ni Bart dito paragan ti mansyon. Diya kayat amang singa ka iti saritaan mi. Okay, Papa. Rumarak na rudan. Inak ijay kabisera. Anya ti mapan mo alahan ijay. Inak makipagladingit, Papa. Niya. Kayat ko makita ti bangkay day nga Elisa. San? Di ka mapan ijay. Apay aparitan nak. Basta jak kayat amapan ka ijay. May sagmak kalaeng. Maawatam. Anya? Ija asyenda ti papanam.
Ingkasarungkaran dagiti trabahador. Sige, mapankan iha. Okay, Papa. No, day tati ko na yun. Ijay nga rin asyenda ti Papa na. Senyor, kasalun na makadanon kini Ma'am Rina ti kinapudno. Nga anak yun ni Elisa. Saan? Di rumba nga maamuan na, Bart. Anya nga tati aramiden na. Iti kanito ang maamuan na, senyor. Nang runa pa'y katsika mismo tinang patay kan kuha na. Hoston ko nakmete. Di mo na kamalten da ita banag, Bart. Sige, senyor. Sana na maulit pa'y. Kastagayam timbagam iti mayor. Nangag ka din ni Padre Ismael ti panangipudnom kini Senyor Simon iti amin. Saan, Victor? Gaputawan ni Padre. Nakaruhar itay andadan. Diyak amo, no adda nakangag adad tuma. Gaputa jakon masarkad ang tigura amarikiriknak. Kabayatan akasarsaritak ni Senyor Simon. Naipigsak ti boses ko. Numabalin lakuma. Kat patayak mat. Gapo iti inaramid na akin at takas. Jaklaim pagarup antela. Ati ama ni Elisa. Ket ni Mayor Simon. Nagkas ang daytoy anapasamak, Victor. Tsak malapdan dagitilwak ng agarubos. Gapo itinagpanagan ni Elisa. Ante Ella. Naulpit launay ni Senyor Simon. Naulpit. Sobran, Victor. Jakon maituran pa'y. Nasken alabanan tayon ni Senyor Simon. Sobran, ti kinatakas na. Padre, maudi gayaman da iti Arabia pan nakalamay ni Elizabeth. Well, Manong Victor. Adagan ka ti amin na pangedeng, Padre. Itabon tayon ti bangkay ni Elizabeth. Kat maudi da itoyin Arabii apan nakalamay na. Padre, madlaw ti impresan yaw. Well, Nanay Inga. Ngam, awan na nyaman na. Sige, Padre. Umunag ako ni ti simbahan. Imunan ti asawa. Sige, Nanay Inga. Naibag nagsapang, Padre Ismael? Kastamot kin ka. Sige, Padre. Umunagak pa iti simbahan. Sige, Ma'am Rina. Nembag nga oras mo, Padre. Kastamot kin ka, Manong Victor. Victor? Sikamot gayam, Rina. Maragsakan ang makakita kan ka. Sige. Panawan kayo ni Terroir. Umunag akong kakabsat. Sige lang, Padre. Victor, agyaman at nakita ka. Kailiw ka. Rina, at data dito'y sangot ti simbahan. Iso adyak kayat ti agsaw iti kontrakan ka. Sige, umunag ako. Tibwisit ang lalaki. Tinalikodan na ko. Sige lang, Victor. Ngam kita ito lang. Nadi ka ang tinagkanya. At dapay laang rupa day di arina nga parang dito simbahan. Talaga anak ko skulti rupa na. Bayaan mo nami. Umaykan. Itulod ka itayan ti kotse. Agur-urayan da mamay jay. Agbati akpay. Takasaritak ni Padre. Sige, Victor. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak iti panagkita yo kini Rina. Ala, mapantan, ami. Agkape ka, Manong Victor. At iti kape. Agyaman ak, Padre. Kasla,
Ada na pati nga baga, Manong Victor. Kaya't ko lang tiagdamag, Padre. Awan ka diti plano yu amang sapol itinang patay kini Elizabeth. Tapnoan niya. Tapno rum swamanen ti sabali pa'y ariribok. Padre. Nasakit ti panakatay ni Elizabeth. Sobra sakit, Manong Victor. No kasta. Awan plano yu amang sapol iti kriminal. Awan. Saan kayong agdaron? Saan? Ngam apay? Kas iti mensahe kita iti misa. Amin a kinadakas diti rabaw ti daga. At datungpal na. Awan sa bali. No dini patay. Padre. Kukwa ti Diyos ti pamalas. Balsen na dagiti dakas ti aramid na. Babaen ti di na panangawat kadakwada iti pagarian na. Ket agtuok danto. Aging kat ingana. Padre. No dito'y rabaw ti daga. Ket awan maaramidak. Ijay langit. Saan danto a makalisi. Tati Diyos ti mismo amang hukom kadakwada. Adun tinang nangag ko nga istorya dito San Isidro, Manong Victor. Akas ko maitinapasamak kin ni Elizabeth. Ngam, saan ana ipaayan nito, Hostisya? Iso ati Diyos laangan ti makamu iti kriminal. No ti hostisya diti rabaw ti daga, ket mabalikog. Saan to Apolos a mabalikog ti hostisya ijay langit? Mawatan kayo, Padre. Ikarkararag ko langan. No asino man dayta nang patay kin ni Elizabeth. At ti Diyos laangan ti mangukom kin kwa na. No kasta, Padre. Saan mo talaga nga mo? No asino tinang patay kini Elizabeth? Amok, Manong Victor. Anya? Amom? Uwan. No kasta. Amom Uwan, Manong Victor. Amo kung ti kinasya sino tamak. Amokon. Padre. Nagsakit a panunutin. Damdamagag iti Diyos no apay. No apay agastoy nagtinapasawag. At mismo nga mami. Kat iso, tinakapatay kini Elizabeth. Apay! Padre. Jak masarkadan ti panagarubos ti luwag. Gaputa sobra asakit ti marikrik na kita. Sobra sakit, Manong Victor. No apay ano Mayor Alban pa ilang pinagbaling na amayon. Itawan na ulpit. Kadaksan dito San Isidro. Awan ti makayturid amang kalaban kiluana. Dapat na bilid ko na. Manong Victor. Ngam iti may sagong daway, Padre. Kalaat to ang matumba. Kat agkaradap iti rigat na. No anak ni Mayor Alban ni Elisa,
Kaya't naasawan. Kabsat ni Elisa ni Rina. Wen, Rosa. Kaya't napay asawan. Kabsat ni Padre Ismael ni Rina. Husto ka. Anyan? Sayang. Awan matan ni Elisa. Sayang talaga. Ay, adayo pimpintas day di Elisa angam ni Rina. Pudno. No, apay ngamin anapan edi ni Elisa iti asidag ti mansyon da mayor. Anyangay, isulakat nga rin tinakaisagmakan na. Amok a plano na abalsan ni Mayor. Gapo iti napasama ka ni Padre Ismael. Ngam isumatan tinakaisagmakan na manang ami. Nagsakit a panunutan. Bart, sungbatan nak iti damagakan ka. Kat tipod nula ang tibakam. Ano na ita, madam? Pinatay yo kadi-idi dagiti anak ni Marina. Wano saan. Tapayakas jay tinaibagati may sa akadwayo kanyak. Anaamuan na kano. Kwa, madam. Ibagam tipod no. Madam. Di yun panunutan da ita. Imbagak matidi kada kayo. Adya kabalan ti pumatay iti ubing. Nagsukir ka. Anya pa lang ti pagungtan nyo. Kat pinatay lang arodan ni Senyor Simon ni Elisa, adi na mo nga anak na gayam. Anya. Iso adi kaya gungatan, madam. Awan sirbida ita, apa nagungat yo. Telepono. Siyak man lang ang timang sungbat. Hello? Senyor Simon, naimbagta si ka kinakasungbat iti telepono. Sino na ito? Sobrang ti kinatakas mo, senyor. Ultimo anak mo, pinatay mo na. Iso nga ita, agikarukan. Mabilbilang ti oras mo. Oniya. Saan na ka di ang maibusesan, senyor? Nabayagan ang nagpapaayak kada kayo. Ngam gapo iti kinatakas ti asawam kanya. Pimanawak. Ela. Wen. Siak. Senyor Simon. Nagadun ti basol mo. Ultimo anak mo. Kat pinatay mo. Awan ti anak ko ang pinatay ko. Agraman ti ama ni Victor. Pinapatayo. Aniya. Sobrang ti kinadakas yo asa nga pamilya. Awan umasting iti kinadakas yo. Intopak nanti telepono. Uray si Kaela. Saan ka pakawanan no kalabanan nak? Bart, itamti panagtignay tayo. Punasan yun itilistak ti pamilya ni Victor. Senyor. Agarawan tayo dyan nga Ela, iraman yun. Ni Ela, senyor. Wan, ket itan ti panagtignay yun. Agbaligi nga ta ni Senyor Simon iti dayta plano na. Gagayem. Di uliwana denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Rebutaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Maikanem Abilin.